Kani gade ke Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ki officer ka Commissionerate of Food Safety Jonggo Sarkar Jilla Meghalaya ringkat bat ki officer ketenat fisheries henne kasingi khat khandai terik unaitung kila her jurip yagi dokha balawan kit naga Jilla Assam, Andhra Pradesh, batna West Bengal, bala jupenhap hakli yodo shwaban penya yo shakbenta boper Jonggo Jilla Meghalaya. Kidon arpulaitli gijai dokha bala shim nuksa lane testing hagane gijing le jurip bala lap bagini gi dokha kimdon satya gijingma lada gi pait ba ki bam bat hagajo opor ka Commissionerate of Food Safety bat katanat fisheries kim shim lalap satya ya gijing kle dawai formalin ya gi dokha balawan kit nabar kejela kumbalapur ka hamsaya hakini gi khindiat sngi. Nakaliang ka Khasi Jaintia Fish Wholesalers and Retailers Association kilapan pau bakin ai bet kajingya trailang bat ke sorkar namar ka seng kamkwa bagi pait ba kin kempang lada don shisha kano kajing kle dawai formalin hagi dokha belawan kit nabar ke jela. Hadir kita sebenarnya kila bahalong bar kita jai dokha bani pen poin ta kelombe negatif. Te ngiru nakaliang ka association jong ka Khasi Jaintia Wholesaler and Retailer Association idan kani message ke bagin ong kay ba bakim day bakini ka baba mi kini namar ngiru niya corporate lang bat ka department bat ka sarkar niya ko bat ki paj baru niya corporate lang lada kadon kano ka complain lani kano in the future te kamu ngini ya corporate lang ile no ndai tamu ya bat wat iki press ru niya corporate lang te nata kadau niya lumlang hangne ndai era bangi ya don kano kecil ndai daka milsim bakuloi I pedang sobha yaki bakin tes ikine barokhai bat menta ka bakita si kalau safe na bentaban bam nam taki consumer tangga tani kalau ka khubaru sikipat ba bakim di bandon ka jingkhnyo haba ki bam yakini ki do kha gibon ban mangiru ngilong kit khia yakini namta ka kot ka khia jong kipat ba nilor sim khia hiru yakini namta ka kot ka khia jong kipat ba ngim kwa hiru ba kinong bam do kha jing kinyo ginu jing pang ne ki jing stom haba ki bam ki do kha persya ek dokha bolong ba om bakadon kata kadawai ndai andal adaptas kini kita kimi sya ki negatif ki ba ki epek ba kila ban bam kalong healthy ban bam ru ikini ki dokha te nata kadaw ni sien bakla phang ka kubor ke jing khia jumi kala her ba ya compare ba ki port bom chua port from time to time ni sidon kini ki dry clean wing ship pin khu ni ya kayo kai ni sidon ndai bang ngimju ni su e ni ndai bi ka jukom poi marang ni kalong heavy ba karkom ndai tangki we ki items kilabun ki items ki poi ki jhor ki cr gini kita gidon te ngi haban yo corporate lang bar khat kinong yo bangin la ban pun khu ya kan ka jaka kan bantang nakawai ka site na ni tang kawai ka basa kinum la ban ngi habele lang kani ngi habe ban yadon ka jinyatip lang ba usin ru actually kalau kumne kan yak no nomor bakadi ke jakahi kadi tak parking lot kapa ki wan ki e bro khat ki marbam mardi kitiar kitar ki poi bah kadi ke parking lot kadi ke parking jo muda te kadi ke parking jo muda te ngi ke paru ya ka muda mo ba kampet ke le ke jing jabo jo kadi romo tang mangi nya le kapala le dei buar jo ngi te nginum na te naka muda kin kampet lam ke nya saka bakar long ka bakut subah Kabatisi TV habatwa jingmut naginong di dokha ki baju kamai jakpo nagabadi dokha habasa dokha hayodo kila keren diau hado kata-kata namarba ka dia gathit kala her kensan jrain nadu baka hamsaya kala pur state kumulang yap bakala don ke jingkle da kadawai formalin yaki dokha bawanra na shabar ke jela lalap bakidon ru katto kan ni gidukan ki belakang kerdep hagini ke hindiat sngi baladep namar ke jing bom dan syu kinong bam dokha nadu balapur ke ni ka hamsaya ini kindiak si baya benar tu kak kubur kak no kahir kayo duki ani kala hiar pala lebih long bos pun benar mo ini bagi don kaka kan mulin kata kadawai betak kidok han along bapuchni kiu jabi ini bani bamja bani ini bersambut nang ne ki bon ki perlak prajor jongi bay songlang ne magi ki jingim ki jongki kala khamduna ka jingyo jingkot jongki metan dem la di ngin phakik kemnong priyak kemnong kama taki ki basang dukan ru ki bedi dukan ki ba chongkan bedi hayo hodu ini ba sabari dong kedok kaki ngim tresyu na bakala don takadawai
Kalahir ada 100%. Perhat kita jeng kata. Ni suya syongkai ben ba. Temangin liam dah biasa balak sya. Kong mau tingin liam. Mar kalau kita kan nyimli mengili kabar nang nengim dah. Kapoi sabar. Tambah kapoi ke jeng khoi tambah kibri pun jabo. Ki om bakadon kata. Ni kata kim dah. Ki save la check la elap. Ngakuan kapat ro ikipan baru ba kinam buksu kan ke mesin atatian ni gaya kapan baru ni kada orang nomor bakam dah ni kaput tes lagi lagi dep tes kung kabar sarkar kan dep tes ini bisnis ni gila press gila iwan tur bani kenjuk biki badai pek yang kena hanya ni ka kom coba yoduk ngila wani kenduk menen pas sekretariat tega sokla ayat dia tengi kuak kerpas tangi dipat bak bakin kim nomdan atatian syuk kan ban ba begini gitu